bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashubane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Kolokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili kezo mina umfeza kuntuthu khubalo bathi ilasbona amagumede mhlabe ngabe usemusha like ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungabusakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi iMfez eMnyama ikhala laphana ngokubanjwa ngophondo insizwa laphana senqothu uDlubheke umfoka nondida laphana umfoka khuzwa laphana kune album uDlubheke ithi title ikhiphile laphana neyibonakala impela itrend enkundleni zokuxhumana laphana kanjalo futhi enasemsakazweni laphana siyazi ukuthi ebangabe kusigiya ngengoma impela amancane amathuba yokuthi ingoma kaDlubheke ihambe ingadlalwanga laphana ngabantu nje abasuke bayicela laphana kwihlelo oluphethe uBK laphana bangabe kuqhudelwana ngengoma ke lapha iMfez eMnyama ikhala ukuthi uDlubheke ukhipha i-album emnandi lapha phecelezi kungabe album of the year kodwa manje uDlubheke mancane amathuba ukuthi emangabe eqashiwe lapha kube khona imicimbi eminingi asuka eqashwe kuye lapha ubhala inkulumo bethi kumphatha kabe ukubona umuntu owenza umsebenzi ongaka phecelezi album of the year kumaskandi kodwa umsebenzi uncikizele kanje kodwa ingoma idlala ikhona nekhona uyafisa ukwazi ukuthi kulesimo kumele enze njani ukuthi uwine lento enjena kodwa olingisa ngeke abathinti wasethi uzoxolisa mangabe uvulo lwakhe mhlambe alibeke ngenye indlela engekho kahle wasencanca ke abantu ukuthi nge-10 kaSeptember ababume ngobuningi be-Afro Maskandi lapha iyaphuma ngicabanga ukuthi i-CD yakhe la kwenye khanye i-album yakhe lapha uMfez eMnyama umfoka khumalo lapha mhlawumbe ekuthini kwakho ukuphawula nawe mhlawumbe ubona ngathi uDlubheke akaqashwa ngendlela kodwa lapha kubona khiphe i-album eshisa ikhotho okanye mhlawumbe ubona ngathi uqashwa ngendlela sazi kuthini mhlawumbe ukwakho ukuphawula ke sitetele bona udedelo lwakho uvulwa phana ngamayelana nayo lolu daba ngaze ukuthi izona ezihamba phambili bese niphathele zona niziphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.